dibuka di Rohamuna, nampil Rohamuna, ima di Barcelona modua ni inata Opusio Burbaneon, kami betul berduka cita roh. Masai lumut doa, termasuk doa inata sebagai mengamun kami. Tunda buru juru bima doa jadi sangat turut berduka cita rohan. Alenang pesongoni ada di kami do terus ni Rohamuna disadani Rohamuna nang songoni pegol panak muna tinang tahun asa bunian sigat jamu ale ido horwa dalam itu hatta ikon onna ma horwa kina imana siang dia ma ibasul hatta amu sudi kino parni ilanta nasar madgol di pujianna hebat di hamu amang berujit padinan bain madu di hami gudang bulan azang dia margula gabe margula horas di pujian ilanta nasar madgol bain asa mga nyata ang dia paggabi dia para bay magodang dia ni ada dua gripa nih, Pajolo ina baru amat, dengan banyak mana, orang sekarang
dosa dia beda jadi ulima rohani dari ulima rohani begitu. Sido pun tidak beda jadi. Mola ada bang sinam. Ang parusik nami. Nai Roma kami pasahanton. Sobani nami. Turaja baradagan, dohok pun baradagan. Ay mamang mau pati. Binaik baru ada. Baik udah sih coba dong masalah. Kalau rumah tukut dia asal pena dia. Baik darang mah kodang mulai baru rumah tukut dia.
karuna ang dia ma di kemudian ni nanti tinggal ni inata nomor lumuri dia mu totarana saya dia ma banggawian dia mana patorasan orang semai sasaluna di rumah itu hatta majita akan nama muda silota bogima silota tuhamuna asa kalau sama kami kalau lawan kamu raja ngomong nami tu sudi ali nami alai hidup nama tu dan sudah inna pun bisa palia dan sudah inna ada buku Patu nami hamil sa subuto tu hamu salbu raja ngomong nami tu sudi ali nami nampak raja nami si benda nami susadia Muhammad tahu mana sudah dia kamu utik tinggal kamu pada sama juga hamiro lawan kamu udah jadi ngomong nami doh asli ali nami mulai ada sama dia Pak Romaun dan Totokar ang parusin nami ala yang kurang memahami lawan dawuton jadi ngomong nami doh sudi ali nami yang baik macam musik nah obat si asa tun tingkat juga untuk obat nami doh ali nami baik memang Tinabu ay tiyo binaiman perubatan baik damang ma si tiyo perubudan ma tu anak-anak lalu masih dulu di acara tortor di nama ordai nama Raja nami jak kabuda jak kahatatan yang kata pas nani lian di sebuah negara Tuhan zaman rumah tubuh Raja di Baradagat buru Baradagat suasuni akali do Raja berbagai asap di persebuan nani tuah dia marah nani ading jaringan nani nani sebulan nani mah tortor Raja nami baik ma lahu partusi
Jadi mulai dengan bulu dan kita ekstra asal su. Minum Mas Dita, makan Mas Dita. Woi, mangan. Lagi. Oke. Hatani tu hatta Yesus mando. Roma hamu tuau. Hamu akan aluja. Jalan asoran. Asa hupasonan hamu. Sorioni Ujunaro Parukiloni Jesus Mengapula di sini Napo
Kion di hari naulion di pernakok ni matanya Rion asa mulai ulot ta ima di ada si haba takot tai raja nami raja di nomor tubuh song-songoni raja baradetan narong di luaton satabi gorang ma ulat tama ulot ta raja nami alani i dihamu raja ni parsab nami ang parsab nami raja ni haduli ulat tama ulot to asa homa amang raja ni parsab nami raja ni haduli nama nauton ulot taon alana didok nama tua molong di hahana ulaw na ang gidulina manang hahadulina ma nagabi manuton ulaw na nungan raja ni hahaduli kami ang gidulim sinamortolo sa pinoparni putay na makasuhuton ulaw non oper raja nami tuhamu raja ni lungat nami hahaduli nami kumasahat kami matuho habar sa utonon bay mamang habar sa utonon gabi sa nauli tihita sa luhut na pinoparni puta tarlumumi ma raja ni haruli di pinoparni inangta ng sarmadon tuy si ma raja nami pasatap ko. Mana jamaah horas majalagabi siap kami raja di Barsaun kujalo kami mohon dot yes miroha Pagya matong di pergugoy Tuhan tahami menonton ulot na di mga sa tikyon asasok ng tutu so hari beribuan sonari be las marohan nami macakun sonari tidak berjohami ade makatay me ida ihamu ang gibulan nami raja di panukun kaya raja nami alhamdulillah jisong pasaton nami ma tuho raja di panukun iba pinggan na hotor asa takas suku tujuan ni ulot ta di baga sa tikyon kumasa time ma tuhamu raja di badukunan gabi jala horas jala gabi kumuan nasari madua tidak saya duit na pendukung panapur ihitakkan nama-nama ini asedos rohata terlumuwi di amuna raja beradetan naurautan ison takas suatu hari raja nami asa isok kamu laumani bernabi hari dikira-kira muduh hari nungan nomor ulonom lutung arong pinom lobi raja nami nangit usipok kamu tuh hari karena marah-maranggi mulai memari duhata mulai manang di dasalut na ala tapak laut lo tingkat doa sinirwan itu hatta lo buhi tadi bagasan nahi basong janak kena sarpui satu tikyo ima nama sialaut dia kena sarpui nong dia tuhata opu saisio boru panik siat tongata di bagasan tikyo saat madudu tingkat panukunan dihami anggilulim siap bulat amang persep nami alhamdulillah baik maharaja noeng sahat marison pinggat panukunan na marision parbuewir do di atasna tinggi siti suara mengurut mamuse napuran maniak diuruti dohot pisau harasan songon nidok dina dua-dua disok kami roh asa dia malak-lakna dia mahunukna dia mahatana dia manidokna di berpumata abaladi melubuh nyariok untuk kasma di hatahon amang suhub nabi sini raja nami raja di Bandung takas sama nabi latong dia renang lewat
nang dia latuan tado sana iya sa tonga-tonga nami ima opusio boru panei dito sonora nami di bagas tikyor raja nami pasikovat tama inatai tu ide persatok kirani jadi di bagas senerium ma bainota adat sarbaduani inatta nasarumadoi mangihum ma amang nami dahinan opusio duli di selain raja nami asa takas semartangi yang tutuhan tapartengah basai di Fudianna ada takas dobe warna huruf di hami jumolo tangya ko tutuhan tay di dia di hami kada subiroha tangya ko ma tutuhan tay gomos angge di Fudian ni inatay asa tubuhan anak tubuhan boru timbur na karanda na magorang terlumubi adong dobe geleng ni dai na ngonta sama rohotan asal ke di bulian na di batu dua si rokok itu dina gomos mai tapi aku raja nabi jadi si orang nabi raja nabi di bekas yo tuhamu raja di batu nabi barang dia behaman non perlu kita ngamamu barang yakon akan humurang di parani opusioi manukung berajai ima hatana ima didok na raja nabi ima ulus ulaun sari maduani opusesio berupane laos mangihuk madudu di amata opusesio doli nahinan mangihut di nalao pasahatota adat saruk maduana mahidehon di perujung ningolu di opu sesio boru tutakas do werek kami di suhu nami laos disakak nirohamuna pasahak galang ma hamuna tuhami ang gidulim dongat tubum songsong ninang turaja beradatan talubumi ma turaja ni hula-hulay songon nirok ni hasuhuton nami dalat tamal martangiang tutuhatta di bagasa sererion marhitihon dalat nami martangiang tamat talibata tujuan nariyo di hamuna si sala hasuhuton asa firma koki baul-baul pasalongan firma tot dimuna ludu-luduma dalamnya kapasitas mangihuk mamuse songon naung pinasahak muna di son ringgit sitio suara na tinopa di pamaretay martangiang matok kami to amat talibata pinugkan ni ulota di bagai senarion asa dapat madiamu akadalannya kapasamotan udu na muse napuran maniar dinit tadi ulot tadi bagai senarion tiarma adalah tujulu tiarma adalah tujahe naing sidala namuna saya suhuton naing sidala nata tuakka tikinaing ro antong doron nami masyan hami songon nama dornori hata di pasu-pasuan di perpumuata di bagai satikyon tinggal mana raja nabi asa pinatitun hujur ma ito pinitabian tulia behamu mengalahkan nai pangaratuan songsum nang tinggal bona basogi saya dusima dapotan persoalan madudu olo-olo pasau badua di hami ma asa emesita badua perlinggungan ni dikenal mo amat taribataro silo tua di dia behamu selalu pernah pinopar ni inatta na perjului na itano persirahan songsung ina tinggal pasuhi saya dusima tetong ma diramo di Tuhan asa sahat masulu saat matuwotian di tiga ras liling mahita mangulu sehoras-horas tetong ma diramo di Tuhan somni masyak kami raja di Badukun pasatan ma tu raja di Panapul ima pinopar ni inanami
ima upu saisio boru panai naso dapat rokat dope kang yang nami mau tutuhani asa tumibu matutu di tongos tuhani si rokat di todina dengan nagabe mai dengan nasa urmatua tujulonon nang somni diakan na mengelului pangkarejuan nang diakan na mengelului pangkat saya tumibu ma di tongos tuhata pangkat di nasida asa totong martaba silas niroha nang moluarong dope diaka paparan niyo pusai siyo boron nasa tubuhan anak nasa tubuhan boru saya tumibu ma di tongos tuhani panggabean asa totong martaba silas niroha isude pinoparni opusai siyon tong asa usah-usah ami songon nilok dito da tua-tua asa taki may walang kalingang may gerege dipudian ni opusai siyo boron tubuh ma dihamu anak partai urubanan jada borumuna may takas parmas jada pareme asa berdua hari asa sita batua may panlinggoman ni dek kena mok dipudian ni opusai siyo boron sa isudema hita di parorot jala debatama na marmudu-mudu hita asa upatuduari pinat kokusur may di julu ni tabian tudia pehamu mengalaka sude pinopar ni opusai siyo boron sa itusima hamu dapota persaulio tong usapol marajanami Sampul mara. sapol marajanami Sampul mara. sapol marajanami Sampul mara jangan. oleh ate Saya gitu itu dibudian di dainangon suri hami pinoparna saya itu dipasna Fatima utanggal ma Raja Nabi utanggal ma Raja Nabi utanggal ma Raja Nabi Tanggal. Jadi kamu raja ni tadi nami ramai dari sore raja nami tambah terima dalam ni opusio
Lanjut keliling. Dulu masuk lagi dulu. Udah bisa. Jadi kalau keluaran no, ramat dok kita horas turun hari musik. Oke. Turun hari. Tamo mana uli? Tamo mana lenggan? Kemparan ni, pembulung tak lebih banyak kemparan yang usia berpanjang. Dari sana mampu kita. Awas tuan. Horas. Kami masalah horas. Jadi, ayo baru, apa cara keluarga buat deh. Jadi, Ayo. Mengenai tema di Tuhan tak merdeka pasai di bagasan mendogotor Kontong dohi tak dilihat hai baso Imana bare-bare pakai di inat tanah sarima Tuhan Bumi hita sonari son Imana marnokat tubuh doa kabaruta Imana nama alaman inat tanah sarima Tuhan Nanai pasti komot tando tinggal perjaya persatok tunani Ala-ala kaberlanjut lebih akan cara relasi sudah honota Asa tahu dulu majulo tabu tuni gotakta baru asa saat tulu ulatan mo. Amang pande nami nama maredente. Nani ala ko mandogo tinaro ko botari perlukan na uro amang perindahan na susu. Di bagasan tikyon mga jong pehami na sa suhuton. Imana bare-bare pakai ni inat tanah saya rima tuaw. Didok na tua siya juru mula-mula na siya juru mula tompa. Bahan maju amang dihami godong mula-mula la ihutom ma tu godong sampai Dami amang. Mulai ada mamang penting namin mulai sonari mamang ingut toda amang matu godang salai ang kia di persaya ya Tuhan ni hami na mangulaon eret ni inang namin na sa rumah tuari siang orang mamang godang salai Asal dia adalah di perwasa dia dan tukang gawe tipu dia ni ina nabi tuami abdurrahman parana sonari memang ma baik ma godang lihat dia di
Pero sesentapa saat dulu udah tak ramah kita matang yang tutu hatai asam kia tutu bisa hapon buat tapa supasuna tu hita tan lumo di hamu parani ina sautu siu buruon asa dore na mangi wato di pudian na asa dawat atau jalan hidup pada telulu berhidai tangiang doa kapa supasu nina bandia telulu tu hita songi wadohon nami tu hita selalu kamu paran yang kita amang kate nami ala nunga siko ulon nami di bangsa tikio di rokonnya dua-dua tidak winai tio winai tupanuhakan kan mamang si tio dewi ulas badung udah hasahau jadi ala berlanjut nama tak jauh ulat tak terbuat posisi tatu sebulan mai tak sudi hita nasa suhu tatu sebulan diamu hula-hula kami marga bane ibar tikiron ugasiko behai perkel legong muraja nami ugasatai ma tikyo tuhamuna diamu hula-hula nami pane Roma musani raja nami negrona ba hula-hula nami marga bane bai mama panomulumonne tagige sodi Negro hula-hula tatatomu Boru nami di jolo maralamat tutu ima napatupahon ada nagok saut nilai namin nahinan doho iboto namio ang giat matong mamita masuk mata di bata dia musa luhut nasa suhuto talubobi ma diakap pinopar ni iboto namio saya dapot rokok matutu nasa dopak rokok matutu lang dapotan akka yanak kong matutu nasa marianak ko tupahon ikamat berapa saluhut nama dia ka ulahon di batu duhon amat tadi batamai
akajak bolat nalomak di hamu. Ya nakok kamu tu dulu dapotan apa pegan nalomak. Ya tuat tamu turuan dapotan bolat ngaji. Asa tayang nami matok to mata di bata. Ilok na dua-dua. Asa kajangin na tiang di rumah. Uga jangan do tiang di sofa. Nunga kajang umur ni boto nami om. Saya uga jangan mahamu. Akan poso. Kerajaan yang baru. Ano mau si pulihami kata tangiang kata pandohan ala di ho partiki di partuaon ni iboto nami om ra di tonggo raja mana tonggo hula-hula adonggo sifatu pon nami so dalam nami martangiang tua mata di bata ima ulos herbang ulus banggabe ima ibudian ni iboto nami om taso ni ma pandohan nami raja yang baru bola dari tulang mausa Mang siluan, mang diuluan. Ana di zoom, pausatot ulos herbang mahami, ulos nahabal, ulos tol rabu. Ima di pinopper ni iboto nami opisio urbanio. Idot na dua-dua, amang pada nami. Asa siat jurung mula-mula, siat jurung mula topak. Pedamang godang mula-mula, nas pedunggamang ma. Gondang soba tu amat tadi bata. Tanggo be. Oh lolo. Baik, amat tadi ini. Melade amat penami. Adi beko peduan nami gondang ima tu amatta martua di bata las dapotong ihuton bain muse gondangol tu amatta raja doho itata suribada naliat nalulu jadi ya sapolo hattani amang padilami amang mamalo baik magondong sahara padomu gondang lihat-lihat asal lihat panggabiat lihat parburasok ipo para dengan punami gabe saros takas baik kapitana ada
kita dari pulang. Iya. Satu, oke. Satu. Akka na pornami layanami ibotonami. Akka berenami pornami paupunami na sa luna. Tusongolipe raja yang baru. Wala ko lang. Ima ulos na hapal, ulos na ganjang, ulos panggabi. Ibudian ni ibotonami. Ompu sa itiyo, buru panion. Ang giya mamita mamasumot tomat dari bata dihamu sa luna. Akka tininggal honna. Wala ko lang. Ang giya to na mangihug ganjang padihamu umurmu. Gajang balita gabi, gajang balita horas. Dihamu akka sa luna keluarga tan lumumi mapaparan ni ibotonami di son. Asa tetong muse hapal dia kapasu-pasu nang siri mo baka arna mangihut. Suasonek dinang abang baru. Isuruh kamu ditari sok kamu. Adong gope akka iberenami nasumar hasohotan. Ang giat madutuk tuar na mangihut. Di padutuhan ta sila pak dina. Madutuk Ima dinalaho adong yakka pature-turehon yakka naman hasohotan. Madutuk. Asa manjo to sen daw manjo makirat masan na jono. Dia kapanggabi panhorasan. Mula dong pinas dua anak begitu. Madutuk Dua lang. lahoro ma. Asa di sapu na tadi batama. Bisipurna danak akka mangodang. Tepet penama akka na badua sa badua. Tumalona ti bistar na kabisut na kali sekolahan. Madutuk lang. Asa lumain na sinujuang lumak sa pinabuan. Horas na mga tuwag ka ni Huda. Suasong lima nang dia kapag. Madutuk. Asa nungay pe asa soron nami mahasatan ni ulos. Nagajang amang baru. Wala ko Asa lang.
di mawalang galing yang matong jalagari di pudian ni boto namion saya itu di hamu anak pertail ubalang jalo bermuna tong pas mars do pareme itu asa tepulan di bagading matong di lon ipanggiringan asa horas mamu sa nak kalamaranggi ton di muna matong masih pai iring-iring asa rumejuk mai padok-padok turu makaruka di pudian ni iboto namion saya turu dia muat nabisu jalo bermuna napantas maroha lumayan pi amang baru saat di Solo saat tibutian di Tigaras leleng maita mangolu saat panggabian saat matong na horas gimana boy pasat tami songop pikta nami tanyang nami to matali bata yuk na dua-dua obuk donin nai dan desai mara pitu tanyang di hula pitu subut suada mara ang giat tangi amat tali bata di sora nami ditanya amat tali bata mai ape di persebuanmu tuat dia baramu abing dia bangmu siluk poti mahami raja ni amang buru boleh tema tulang nafasa Hari Tuhan aku bersab babi haroro nai meradopuk kamu saluhut na raja ni ulolan nami las maroan ibadam ulas maroan mitoti amak pati nami neng borohat kami madapat tukululan nami manong panong pahulolan nami dan majamang godang nasong bamar hula-hulay
tusuk di mana tulang malasah tulang nalagu tusuk di bedalan di sopa do umnai maradopok kamu saluhut na hula-hula nabi raja na hidang na tus nabi jaladak na huli nabi maradopok kamu ilo benatola gugur nabi ang karaja nabi martangi ang matok kamu tuduhan na bertengah pasayang ketuarin na mangiu di ulur nomor harwan boy jagar sani boy utama sani patakon nabi maradopok kamu sebab buat di matok lang. Asa bagdagan sa dolok marapiya sa napuran mas matutulog ya sa dalan di pudian di motolanyo sahak madihamun ahuli sahak menadingkan sinuk bodi mahami kamang buru Dudulok jadi gusto mo teh basa atas tulit dudulok exit yun deh darok be gabi sa lauras ano sorahan amin amak padi ami ini tua-tua tinau ek tio siap panghuatan badamang kundas tio nas penundama tuha sahadat Partikianon, hubasa tayo matuhula-hula namin para kasi ide si Jala tumatapok.